Musiaisia wa Mutongoi TV na mwithukisia wa Mutongoi FM nina wikwatio kana ni wa mukanesa wa katano wa umundi nenda kuthocha thini wa kilungu kimwana vala twenda unenisia yulu wa unu wa muthanga mondani kwaku no twisikana miunda ila twima yimitwe kwa vinda ya saa na inge tukasioka tukatumia fertilizer ula uendeye na kuolanga unu miundani itu na kutuma tuambio kwata ingetha itailite muthinyani wa umundi twenda kunena nya yulu wa unu utona kwa ilia muthanga waku na kuendea na ukwata ngetha na hindi kilungu hiki kwaku ni kambuni wa Ofimac alani ya seubia ma organic fertilizer kana Organic Fertilizers and Input Manufacturers Association of Kenya ila ni ngwatanio ya seubia suma avo wa organic na ngwatanio ya GIZ ni muma tuwetete kilungu hii na hindi tuna mweni ndini wa studio sito ulani muimi kuma ukamba wa masako na wawithi twe aitumia organic fertilizer ni kana kwa ilia muthanga wake na hindi ni tuenda kuigwa wawine kulio kana mawoni na ni tuenda umana we ubangite kubanda chau mbuga tuetelete ubangite kana ubangite kubanda chau thini wa mbuga twetelete na ni fertilizer wiva ula utumia witumia utumani mukuvi kwa ile tukenda 5 kana ingine tukunie simu kwisila noti muonza 5 ile inya thandatu noti kana noti imwe itatu nyanya noti kenda muonza 5 ile namba itu ya utumwani ki7 kwisila ndini wa radio itu ya Mutongoi FM kwa uni tuenda umana we mbuga webanda mimea yiba na witumia fertilizer weba na hindi edo na mawoni kana makulio yolo wa organic fertilizer nituenda ku nambani isu ya utumani mukuvi yendini wa screen ya kana TV ya ku ilani noti muonza 5 inya ile inya thandatu noti kana kwisila noti imwe itatu nyanya noti kenda muonza 5 kana utumani mukuvi kwa ili tukenda 5 no wambie na ndeto Mutongoi TV na nitwethi watu isisia ikule yaku kana mawoni maku nye nita wa Robert Mutuku na indi tutamba ukwatiania na mweni witokio koni cha umundi twenda kwamba kuthi kithimani yata walabe muimi umwe we wambie kutumia organic fertilizer na uende na kuona mausio mayo eka twamba ukwatiania nake kwa ivinda yasa aimi ukamba methitwa mayima kwa kutumia mbolea inasumu kana fertilizer ni kana kuongela ngetha miundani yo ate ukila ingi mo matesi ni mathina ala maende na kuongelela muthangani wo ula uende kuwa wanisumu u Mulinge Mutuku ni muemi kuma kithimani ukamba wa yata ula wamanyie yulu wa mbolea itena sumu na itena wakuambia kumitumia ni uonete matunda mayo kwa masita nita wa Mulinge Mutuku kuma kithimani yata utoine wa njedo utoine wa kauloleni ni mwini wa enana ni mama sanji ni mita ng'ombe na nombula na chane masinde mbingi yoni chao cha tumie Mulinge waambia kutumia mbolea hii tena sumu kuma na baraizo zina manyeno mathina ma okwira mamulanga meona otepe kanesa mbolea hizi na sumu zila weki ya muthangani waku nisio watu mitutula twina bata muthangani na kumina unoula wivo na kutuma utwika ngombo ya gwekela ivinda utumia baraizo waga waita muthanga kadha mutumiko muno no kwatiera wende maozo machokete ndiba nyingi lakini wavulania na ambayo chana evanguro wala muthanga wasioka ngi kwata ile achindu jambo yodina ile uno ndomo muthanga dawatika mungu watu kama wewe ndio kuikula Mulinge no kuelesha usio ula wonete kumaambia kutumia mbolea hii tena sumu kana organic fertilizer utumia baraizo waga waita muthanga kadha mutumiko muno no kwatiera wende maozo machokete kwa utumia ambayo cha wena muimia na advantage cost ya fertilizer yithinde na production yosiao uyamba na yoni va muimi utona ukwata mbolea hii bacha tu utayuyu tu wava cereal bot siebo kwa wingi wadi cereal bot no ile ambayo cha na evangro wewe wasio na utindu hizo no kwati otero na peo lo kwa leo responsible wa utasindu hizo vile apeo na ndo meona ngando andifaisi ukitumia hii utaona hii utawa kumulinge kwa emialangi na uone mwao matabio na umea mundu ona muthanga ake ute ikanesa majaribu matumia bayo cha na evangro
tukono yithindwa muthango kethewe kanesa ukethea mundo ndeo tikosi uyu manda chao wa ng'ombe na ng'ombe ukambani cia thedi so tukatumia biochar na evanguro na iye kanesa thila watumia mbolea hii withi wa uyongelanga unou na kunenga tumitulu tu vinya wa kusevya muthanga waku na kutuma wikanesa mbeange. Na ndiye musiaisia na mwithikisia usini mwemi mulinge mutuko kuma kilimani ata na wenu waambie kutumia organic fertilizer na yasia muonda wake ni wikite nesa na indi tona utavia tuenda kumana we mali we baka na mimea yeba mbuga ii na ubangite utumia fertilizer we ba tutumia utumani mkuvi kwa ili tukenda inu itano na ndicho usisia mautumani maku kana mwakulio maku na mawoni maku tuende yete na kilungu kitu na indi nienda ugocha mwenu itukio koni cha umundi wa mukite ata na wita wata na indi ituelesia wewe machao karibu sana. Asante. Kwa masitwa ni Timothy Musyoka, Timothy Chuli kuma utoi wa Ndalane na nini mete o mithemba mbingi ya siendo nondo nini thirwa ngiema kopsi na nini thirwa ngiema mbemba na indi nini muthemba wa mboka ila ni spinach na sukuma na indi nini thirwa ngitumia fertilizer mithemba mingi mithanga ni atumikie na yatumika uyethi ya yu whether ni fertilizer la kawaida o fertilizer la tio wa ondukani ila sinisio sina acid uyethi ya wathiko sieke ya muthangani no ng'ang'ana muno na mumea waku uthesa ubikia kuka kuoketha na indi ni asene na atumia fertilizer su na nona winenga garama mbingi nondo nina atumia fertilizer tilipo kuthio bika ile o ngema o kendo tasukuma o kendo simbo tasukuma na ni asiaju kwa yu ebindane dela nina eri wengetumia biochar ni asia nekiye fertilizer wambe sukumani na spinach na ndato ndresite na ketha sukuma kwa unaona usio munene nondo fertilizer na atumia tilipo mwe na nina ketha lakini ngetumia fertilizer ile ingi no ngina netumia tilipo wambe na tilipo wakeli nikanaende mumeo suo kwa vikia pando wako ketha kwa fertilizer su ngende cycle ya vinda yemwe lazima wiki eno yiki ya ingi fertilizer su kia imwe mumea no kusia fertilizer su na uitiwe thenda kuya watiwe thenda kuya utanesa vikia kuoketha kwa mfano ethane tasukuma kana spinach ndibiki yako ketha utatop dress ite anote kiita fertilizer su tilipo yakeli na pengine muthanga waku ni wa meti ula tuwita muno nondo wa utumia fertilizer sungi na pengine weki ada ni kana yeye ni muthanga waku usiuve vinda viu na tumia fertilizer su ni wethe ya fertilizer no kilia muno na yani fertilizer hizi ya kawaida no kilia muno lakini vinda ila na ambe yo tumia biochar ni nonie ubendoku nondo na weki yake uyo no sia asio kethe ndukona muno ukilete wao ninonete fertilizer su museo ninonete wina advantage nene nondo wasisia mumea no thi okwa mitoke utena stress na inde wibikia kwambia uketha mumea wako na inde wiria na uwe mumea ni wa uketha we museo okubewe munene thani no ikovisi nondo yasene ndandete kovisi ne kovisi nini bandete kovisi o several time ngabanda na fertilizer ongi na ende ngabanda na biochar na banda na biochar nini duko top dress yugi top dress ekovisi yakwa zina yena bikia kuyomba
ngesa out of interest lakini ubandete na fertilizer onge wona yabikia randu ba zitameso bikia kweyomba wethia nithetisie liu na the bidi wongele fertilizer onge lakini kumela na atumiye biochar nekiye tilivo mwe na no kakwikia fertilizer ingi ekobisi yambe ya kweyomba so you elaing laundi longi gitumia fertilizer ingi nendo mea fertilizer tilivo kukobika ina lakini yuna asisia nendo ekobisi yakwa nitumira fertilizer tilivo ile na ngetumia tilivo ya katatu ninguka uketha na ekobisi theta yesio ila ni biochar. Ni biochar. Asante. Na Timothy wa maniata yolo wa Organic Fertilizer and Input Manufacturers Association of Kenya kana Ofmark alani mama tuwete kilungu kimu nyani wa umonde. Ne asia nititha ao tu visit o collateral manda fertilizer na ninaendie Kithimani NCPB na thi Kithimani ninethiye dealers wa biochar na teba na discussion yombinge na ende tina kwetha na discussion nenethiwe na kwenda kukosa fertilizer su ni kana nga practice na no sa fertilizer su na inatumia na no na wekanesa kou na umamiye bau ende yukuma bau neba na interest na fertilizer su wa biochar. Yeah. Asante. Ile tuone ya biochar for life, organic soil conditioner. Leo ili hata ukiwarukanio chao na fertilizer wa kawaida. Fertilizer wa biochar tio ndo mwana fertilizer inge. Nondo the form of manure ubia tabo. Na whether we wet. So elawa bulania na fertilizer onge no tethe ya cia muno kuya muthangani na ende ukitungi ya muthanga ila lutupa ila cia muthanga kana pinola wa muthanga wo waiwe ni fertilizer onge yu fertilizer no tungi ya ukatungi ya binosu na ende uyethi ya mumea ila wende na uya pena kila wende na uya muthangani nondo nikitungie ni biochar. Na ni waweta yelo wa kubulania na fertilizer suonge. Biochar no tumia yoyo ka kana ni lazima ubulania na fertilizer suonge na yo ile tubulania kwa kiwango kianata. Biochar no tumia wewe ka na no ubulania na fertilizer onge. Na ila ubulania na fertilizer onge biochar ni wailete ni na ipakitwe 25 kg na ye 25 kg wailete ubulania na fertilizer onge 50 kg kwa wena fertilizer onge either ni DAP ni 23 na ubulania na 25 kg ya biochar kwa hiyo ratio ya 1 to 2. Yes. Okay. Asante lakini wansi na uweme na wewe oka. Na uweme na wewe oka. Na wewe mimea yeba iloto na utumia biochar. Biochar paimo mea utatumia. Biochar na utumia mimea ni yonde. Katumia sukumani, na utumia cabbage, na wiki mbembani, inana na wiki kwa biochar no tumika kwa mimea mithemba bingi. Na yo kwa miti kwa miti bado no utumie nondo ni fertilizer na kielelo kinene ni kuseuvya muthanga kwa oba bandite miti muthanga no wenda useuvya ana wenda utungie wa kila chanangiwe ni fertilizer ingi sina acid. Yeah. Asante. Na ni watu wabia kana biochar yenda ikalavu yo miki ya hata mondani wiki ya indi ni utana mbo banda kana na ubanda na uo kana ni itina wako banda. Biochar ni fertilizer ula ukwendekana mimeani na nondo noendeka mimeani nongi na wambe kwitha ubandite mimea
nikana weba bandete ende yu ukakwikia fertilizer otondo wiki ya fertilizer longi wa kawaida mbe no wiki mbe aya uibanda no wiki biochar wakati ni ulobanda lakini ti mbewa utabandite so wamina na uprepare munda waku weba we ready kubanda no utumio biochar ukethia ni wambe ya imwe yeah na zeitha kundu kuyanata itu isivya ula fertilizer wa kubanda na guo olongi utonauka ukeka top dressing ndisika na biochar ili kana wamina kubanda na guo no biochar no utumio o mala no utubanda na guo na top dress kwa undo mathina Asante na ndi museisia na mwithukisia wa Mutongoi FM na Mutongoi TV twende na unanisia yolo undo tona kwa ilia muthanga waku na indi twende na unanisia yolo wa Ofmark alani aseovya ma organic fertilizer na twende yolo wa biochar for life ula ni organic fertilizer tona kuikia mondani kwaku netha munda waku ndwende na kuikanesa pengine ni wonziwe ni kutumia fertilizer wa kawaida muthanga waku ibikia na useova na ngetha yaku ibikia na kwa ila na indi twenda kumana wewe ndo banda mimea yiba kana bandite chaumbue na witumia fertilizer wiba twende kwisila utumani mukuvi kwa ili ndio kende 5 kana no tutumwanye kwisila nambani ya simo ila noti mwonza 5 inya ile inya thandatu noti kana noti imwe itatu nyanya noti kenda mwonza 5 tunengelelie ndi wodi waku kana kule yaku kana utrajwe ubangite kubanda chao kana ni chao bandite no ni siando amwe babandie mbua ila yokie na fertilizer lo tumia ne wiba na indi kilungu kidoto kwaku ni ngwatanio ya GIZ ye ngwatanio na Ofmark na indi tuende na nena muimi Timothy Choli ni wegani muimi kumandalani ukamba wa yata na indi we nominate utumia biochar na niwe wa yelesia mausio ala yetete ndini wa muthanga wake na indi Timothy ni tuenda umana ila ngambio utumia biochar ni mawaliku mebala woni muthangani waku na ngethani yaku ndo makwasia ila nambe hiyo tumia biochar ninoni opendu kumunene ndo ambe na tumia fertilizer ingi kanela na tumia fertilizer ingi ninoni fertilizer ngitumia kwa wingi ngikia mumeani lakini ila na tumie biochar na tumia biochar na tumie na ration ni na nona mumea weka nesa nona mimea yekalata na endi wangola mabinda makwikia fertilizer nondo nekia fertilizer tilivo wambe wakeli kuthio bika wakana endi yungi tuweka ni wongo ketha mumea lakini na ambiyo tumia biochar nini ketha mumea nikiita fertilizer tilivo ile kana itatu yeah asante ni watu weka na biochar no bulani na fertilizer wa kawaida lakini wenda no weme obulania utawe muhimi pengine utumia biochar yeyo ka kana no bulana sia na wewe usio mwao pengine wewe utumia biochar yeyo ka kana wako bulania na fertilizer wa kawaida ni asia ebindela na manie usio na manie fertilizer wa biochar na bulanilie na fertilizer wa 23 na ndia tumia fertilizer ngi na tumia fertilizer su ninoni weka nesa nondo na noka kwambia kutop bado na ninatumie biochar na tumia pamoja na mafuno na nona mumea weka nesa nona mumea su weka we sawa ekwau ndia tumia we uoka we muthei lakini nindomete nebulaneti lakini ndia bulania fertilizer mbinge bulanilia 23 na randa naende noka kwikia mafuno naende naona mumea wako wa succeed naindi utanua muhimu tiondo mimea yake ile nesa mondani ni ngetha ilono kwata yo ngetha ili hata
wa kuma waambia utumia biochar? Ni asia ila ni lotumia nundu ni asia tulipo wambe ngitumia biochar na bandite kobisi na ni bandao kobisi na ni bandite kobisi mala maingi makobisi maingi ni ndia mondani na ndia mondani niki ndia mondani nundu maiva ulila onde maiva ula makoka ngoka kuketha kana ngatwika mautema pe amwe maeme abandu makabika bandu kethia mekalata mate na aya angio kethia mainesa ngabisobika bandu akweka unyiria matabikite kiwango cha kutemwa lakini ni asia ila natumiye biochar ninonie kobisi ya nanesa ya na uniform wethia ikobisi zombe nithianite na no kakuteme kobisi na teme kobisi nesa na tema ya bela mundani Wethia aba ili mundani bali kobisi ya bali kobisi etialete mundani so nona fertilizers ni wanundeve isi banene nunu mudangola na banda kobisi ngatia mundani no wene bandi kobisi lakini na teme kobisi mundani zadela so nona wanenga ngebanzeo asante na wanene ayo lo kobisi na wona ila andu moka wo kobisi ambo bikwata izokilia izikonanga aiwe kana ni yuso itanesa bisi kobisi yako ina wakanyo chao kwa nene na quality uisiane sana witina na waambia utumia biochar ni asia na mbeo utumia biochar ndia ida na kesi sia kobisi na complain sia customers yakwa ni asia customer mbingi ikobisi ona moitho wana nuko na au akedukesi ikobisi yu undo yedukite na amina na utema no mokela sia wethie ni mekwiwa wito nundu onelo ali mande transport ni wewa mundula mokwatiania au kulene tathina wito we anata so customers yakwa sia kwata ikobisi kuma nambe ya utumia biochar ndiaitha na kesi ya kobisi ne bodo na ndiaitha na kesi ya kana ekobisi tiyuso ni asia ekobisi yakwa nini tete nesa na nini na te ekobisi mpaka ya bela zitena komble asante na ili mwelekisia wa Mutongo FM na musiaisia wa Mutongo TV ni wewe usia wa biochar na pengine ni wewe yekuolia yone wa utona ukwata fertilizer o wa biochar na ukune namba ya simu noti mwanza imwe itano inya ile inya thangato noti 0715 422460 eda nubangite kuema mbuga ima na mbolea ya biochar wemi undo muonda wake wa ilie nondo ugundukite noke kalanesa ebindani wende na utumia biochar na indi niwewa na ubula nina fertilizer wa kawaida kana wakaimona weyo kano yithia nima yaku niyeka nesa na indi nitwenda kumana we ubandite chau mbuga kana ubangite kwebanda chau mbuga ya mina kusiokethia na utumia fertilizer weba tutumia utumani mukubi kwa ili tukenda imwe itano na ningwithwa ndisisia mautumani maku na ingi namba ito ya Simone Mbingwe noti imwe itatu nyanya noti kenda muonza itano 0113809775 tukonie simu tutumwanie nikana ende twewe mawoni waku kana mokule maku na muimiola tuna kende no studio sito Timothy no kusongea ekolyo yako Timothy dina monene usumbuwa aimi maito ni bala matwana ukwata kendo nuno chenda aiki mondani lakini ndesi atonoke kwata ba yo biochar itonyo kwata kanaba kana another organic fertilizer biochar ndina mo kwa muimiolo kwenda biochar ku na elielawe nondo kambuni no ni mena man distributor na ni asia
nimethitwe na fertilizer osu kula kwi makombe ma serikali kana kula kwi NCPB. So kwa mundu lo kwenda fertilizer no aende katika ikombe la serikali naende aikulia fertilizer o wa biochar no kunewa direction abikaba. Na ilo uweta NCPB ni tuitwa mime yandikithie ni kana withie matono kwata fertilizer ni lazima muimie the yandikithitie ni kana kwate fertilizer wa biochar kana muimie yote no wathi ndini wa NCPB na kwata. Nienda kwa sia muimi no ngina even withie yandikithitie ni kana withie ni wakwata service nzio ya fertilizer kana fertilizer o, lakini everyone ndwe yandikithitie undu ucio ndakaungamie mibango yaku ya kwima enda ikumbini ya serikali ukithielesia obau no kwata wandu matona uko direct undu waile to kwata fertilizer yeah. Asante. Na ile tuweta NCPB ndiye sani NCPB sionde nutono kwata na ima wama sako nindo no kwata ita inye alamu yata na masinga NCPB yeba pala mosa biochar pala tutereka na fertilizer o wa biochar ni Kithimani NCPB wa thi kombeni ya Kithimani no kwata fertilizer osu yeah. Asante. Na ndi bata wa fertilizer o ni kwa ilia muthanga kwa tuelesi muthanga waku yu ikalete ata uyo ciane bindane yu watumia fertilizer wa kawaida we woka na ila wokie wambio tumia biochar muthanga wo wili ata muthanga waku no nya muno no twisila wako thotumia fertilizer wa kawaida muthanga no itha unyaite muno no yuma muno yo ila watumia biochar muthanga waku wikala ata nenda kwa sia kwa yu ila yu niende na kutumia fertilizer wo wa biochar neno neto bindu kunundu withia undu mumea wetasia kiwo tiwe ukwitia okugwe mumea na wauni muno nundu wa mina na unenga kiwo wakati ni ula wa unenga no kwetela na wasisio withia mumea we yote koko bikia o ila wesa kwenda kwikia kiwo kana wakati ula wikia kiwo na ndio withia ndo kuona mumea waku ngatoka wau nindo na kwasia kwa kiu nindo na kwasia kana muthanga ni musio na ndo ngatoka undo ngatoka tene utumite fertilizer wonge wa kawaida kwa wili muthanga waku ni musio na pengine nayo iloenda kiwu nundu itwisile muthanga wa nyamu nona wo itha wienda kiwu kingi pengine ila watumia biochar muthanga waku no tumia pengine kiwu kinini ila natumia biochar ninona muthanga itumia kiwu nesa nundu wekia kiwu kwa wakati ula wikia tho kilamethe na teli kana etatu uyoka kwikia kiwu ni withia mumea utanesa iwa wauni kwau eba mumea ndo kwiwa wauni ona gwo muthanga ndunanya na muthanga wina wauni nundu muthanga wetha na wauni na gwo mumea no ngina witha wina wauni lakini wasisia uyethia muthanga we sawa nundu ndunamba ungatuka aya kiwu kinanywa kikanya kwa mituki uyoko bikia nutona ithia kwa kundu sisio kethia kwa wet lakini wethia nundu wabikisia wakati wapikia kiwu ngina weke kiwu ingi asante kindu kingi kiumia cia aimi ni ilo vile matume yako haya mondani pengine kwa kuthoa inputs ya mondani sinilo kuikia ila wambia utumia biochar pengine ngalama ya mondani ni yole kangile ndona kwa sene yolekete nundu withiela etha fertilizer ndumia tilipo kukobika ina gitengemea muunda ula ninaguo ndumia fertilizer kiasi chao na ende etha ndumia fertilizer mebuko eli ngikomania muunda
maanisha yuna ile utumia fertilizer mebuko 8 lakini ila natumie biochar ninekie fertilizer wambe nekia fertilizer wa keli na noka kwikia fertilizer wa katatu na itino wa kwikia fertilizer wa katatu ndia kia fertilizer ongi naendi na ketha na kumaanisha ngalama thimbi nundu biochar na bula netie kilo 25 kwa kilo 50 tilipo wambe tilipo wa keli na bulanya kilo 25 kwa kilo 50 kwa huu natumia biochar mebuko ele na mebuko ele ya fertilizer wa kawaida na ende tilipo ya mweso noka kwikia fertilizer wa kawaida ndabulanite na biochar nekia mubuko omwe kwa natumia mebuko 3 na biochar mebuko ele pala natumia mebuko 8 ya fertilizer wa kawaida na ende nona kibathukanio kinene nundu kwebinda the natumia fertilizer munini lakini i product ya thithi ulu nundu kopsi yako na temia yonde yakela za isoko ina nona fertilizer suwe no sio mwingi asante Timothy be aimia mama moyo kuthi fully organic utenda utumia fertilizer uyonge wa kawaida pengine biochar no bulanie na bo waindo kana wa nguku kana wa mbui kana bo ula wa compost wa kwinda unabo obvious ni musyo na ebinda yonde mundani ni wikanesa na ni musyo nundu ila waende yana kwikia bo mundani pe midudu ila yailete kwitha thi mundani pe midudu ila yailete kwitha mundani ni kana itethesie muthanga so ya tetheanisia na fertilizer nundu fertilizer ndio wa midudu ila yitha muthangani ni kuendea na kuminenga vina ni kana yende na kuyakila yesa kumithangani na yende na kuseuya muthanga kwa witumia bo bado bo ni museo na utumia bo no ibulanyo na organic witumia organic asante na nundu ni siwe muimi no koma na imyangie pengine kisioni kila yumite ainya langi na mone mambe utumia biochar na pengine na mowe mayasi hata yoloayo ni asia olati kwema ni twithao na ona kutembelea no miundani na muimi no o mundani akenda umana wikite hata wimana chau utumite chau naende nundu ni muimi mutembelea na ibinda ila wega na change wanake mwene nukiti kila nundu nuko sisi akethia kwa kweli last season ni nayo na kumondani uwimite na nona koki mumea waku utaneka nesa na yu mumea ni musio kwa uno ngineve na makulio mao kukulia wiki hata nikana mumea ose uwe naende uimunenga advice ya kana pe fertilizer unge ulane uona atumie mumeani ambapo ni biochar nikana ende yu mumea with the winner upindukula ukuona asante naende museisia na mwithikisia twenda kuosa mokulio maku tutumie kwisila ilite tukenda umwe 5 na nitiusisia ikulio yaku kana woni waku na ingine twenda umana wemete chau kana we ubangite kubanda chau mbuga twetelete na witumia fertilizer weba tutumia utumani kwa ilite tukenda umwe 5 kana na utukonie simo kwisila noti emwe itatunyanya noti kenda muonza 5 ikulio yaku yo ndene twithi watu isungia ethapenda umanondo na ukwata fertilizer wa biochar wa ile tukona noti muonza emwe 5 inya ile inya thandatu noti na ndi kilungu iki yetu kwaku ni ngwatanio ya Sylvia ma organic fertilizer of NAC me ngwatanio na GIZ na ndi disisi yao kule moko sila ile tukenda imwe 5 pe muimi wewa kulia yo mundu kutumia
mbolea sumu weta ni wailite ukwata mauvundi sio kana ilite utumia ota mbolea ya kawaida wela wambiwa umetumia pe mundu wako vundisia kana wamania hata undu wailite utumia biochar ni asia patola munene no kumana o fertilizer we utumia hata na ende nondo biochar ipakitwe they nini thende nondo they na makunia ma kilo 25 kwa biochar etha kwa kutumia tasio tumia kilo maana 3 ma fertilizer no uwe biochar o kiasi fulani naende uisio kwa yo fertilizer wonge kwa kawaida naende uivulania lesho yawo we kilo 25 ubulana siane kunia rimwe za kilo 50 za fertilizer onge wa kawaida aidha ni DAP aidha ni 17 kana 23 kana mafuno fertilizer longi uenda utumia mondani asante na ilacho nene ya muthanga yo muthanga waku unapata mwao wako dhimiwa na ataalamu hivi ni mana wenda chao na pengine wa dhimiwa utanambia utumia biochar dia dhimiwa muthanga ni asia nye nambi yo kutumia muthanga o kawaida ondo imialange tuema na ende etina wa kuona muthanga ndokwekanesa ni asia elana akwatie report ya fertilizer wo ninendie kuutumia na nawelegwa ni asia pendi lola with aindil na fertilizer ni wangeleisie o maundu maingi fertilizer na kila wailete kweka na ende newe fertilizer su uyenda undethia kulingana na mathina ala ninona mondani na nenda utumia fertilizer su netina wa utumia ndona kwasia ninonete matunda ma fertilizer su nundo ninonete mawenduku maingi na muthanga ndiathimewa lakini ndona kwasia fertilizer o ambayo cha ni withitwe we mutaalamu ndini wa wimi wakwa nondo nini noni obenduku ndini wa fertilizer asante demo mwemiongeni wasia we aima manana na kitungu ngole mwemesu kana no nitumie mbolea su kuweta sindoni inema na nailete kuvulania hata wa muunda wakwa timu nene na nigo ainyingi wenda maina meonda menene ndenda makunia suma ingi kamonda kake no kanini kana no kitchen garden watu no manata tumia kiasi kiba kwa fertilizer onge wa kawaida edawe na biochar edando tumia uombe keka packet yani kama huko kauka biochar nondo ni ka kilo 25 edando tumia uombe obulanye na kilo 50 cia fertilizer onge no tumia nzia ngube ukatumia kilo kimwe cha biochar na ubulanye na kilo ile cia fertilizer onge kwa kilo kimwe kwa kilo ile asante na ndi musiaisia wa Mutongo TV na mwithikisia wa Mutongo FM ingi mhotu kule mwakule mangu kusalandini wa page ito ya Facebook ila ni Mutongo TV kana nuli kendini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongo TV Stroke FM official tu live au sisi wala tu live tunangelelie kule yaku kana woni waku bau na mutaalamu tu inake nukwidi wa aisongia ikule yaku bata monene ne kwa ile muthanga waku nundu ondu twa ile muthanga wito niyo editamine na yongetha tikakwata ngetha ili atakwou utanamba kuema mbura ikidia kana muthanga waku ni muno no tona kwaila o kwisela kutumia fertilizer ila sia ilite na indi nawewa yolua biochar ula ni fertilizer organic na utona kusilja muthanga waku na niwewa sio la wewo na ubulani ona kuwa kawaida na ubulani na fertilizer longi na muonda waku uithikia na kwika
nesa kwou ikivya muthanga ni musio nundu mithanga mingi la twinayo imwe yimitwe miaka mingi na ikathela unawila wailite kwithabo kwa windi muthanyani wa umundi tumia biochar ni kana wailie nima yaku na indi ni fertilizer muikivye ni ngwatanio ya Sylvia Organic Fertilizer of Mark alama tuetete kilunguki no kethira wiyikulya utona ukwata fertilizer o ata namba ya simu la wailite kuna ni noti mwonza imwe 5 inya ile inya thandatu noti isisio namba kana namba loto na ukuna no ikwata fertilizer su kana uyadhi wa bala utona kukwata na wewe makombeni ma serikali ma NCPD utona ukwata biochar bau na uibikia na kwikanesa ndini wa uwemi waku kwa muthanyani wa monde ndukekulie ilo ndo ya kuima wewe ye mana chao ikibya kana watumia mbolea hii ya biochar no yikanesa na ili tuenda kuosa simu siaku na tuiwe mawoni maku kana maukolio maku na namba yitu ya utumwanya ni noti imwe 3 noti kenda mwonza 5 011-380-9775 tukonie simu oyu tutumwanie muimi wetu na kendi nukwithiwa isungia maukolio maku ethiwa wina ikolio wenda au sungie kiokoni cha umundi Timothy wa mbio tumia mbolea hii na hiyo watu ya imyangi wala mwakubina kuni matumite yoni chau kila uona cha ile tekwekwa nikanoke ya ai mionde oneko kamba witu Kenya yonde ni twakumbatilia kutumia biochar kana organic fertilizers kwangalangeza nasia nundu kindu kitumika kindu kimakima neka kitebo naende nundu fertilizer o wepo nitailite kwasia nundu fertilizer wepo nitaile kuutumia nikana tuone ubendoku wanimela twithito twithima naende tuyona faida wa muthanga wito nundu muthanga ni mutumi kwibinda yasa pou tamina na kwata mbolea ino ni kusevya muthanga wito na yotungia nikana withia ni muthanga wailite kwitha na masiao masio pengine ngalikuwa ni ya serikali cia county nuona vendo matona kwikanika no kethia mbolea hii ni yatumika kwa unene ni asia ta serikali ya county ikenda gutethecia imi ni umatethecia kwa okumabikisia kila matena cho ni kwitha aimi ingi mena miunda lakini ovina wako bikia kila cha ile tekwikiwa muundani ni kana kwate mausiao ndenaguo kwa serikali othina mubango musio wako bikisia andu mbolea no matume mbolea isu naende maibikia kwata mausiao Asante ve mwemi nisiwe bandu nukwikolia yo biochar no tumike mithangani yonthe itu isio kamba witu kwikundu kwilimba kungi kwikithangathi kungi kwikitune mithanga yonthe no itumie biochar ni asia biochar bai muthanga utatumia nundu ni fertilizer na we fertilizer wamina kuwikia uyeyukao ta fertilizer longi kila wikite biochar ndithela abu muthangani mituki lakini niende ya nakuya obu muthangani kwa u ni musio kwa mithanga yonthe no utumie na pengine kwa mondolo no utumia biochar yiyoka acha hulani na kindu kingi yani lazima ekie kile vinda yonthe kunobanda shindu syake kwa wakati wonthe ndeikia biochar nundu biochar nirikala muthangani muno na ndithela mituki kwa u ethani wekia niwamikia muthangani na indi uthikia kwa kiwango kila chailite o kiwango kisio nundu ni asia kitumi cha kwasia tebulanie na fertilizer ongi ni kana withie ni wakwata ratio nzeo
ya kutumia kulingana na balo bandite ni kana fertilizer suwe kiara ukomane na eba palo kwa mano bandu banini na utumio ambayo cha na ende utumio kwa kawaida na uyono wake tha mumea wako. Asante. Mwithikisia nitwenda kuigua mawoni maku wo bangite kubanda chao mbue kana bandite chao fertilizer wetomea weba na niki utomea su na indi nitwenda umana weta we mwimi watomea biochar na biochar umekwata kuma ba tutomea tumani wako mukuvi kwa ile ndio kenda 5 kana tuko ni simu kusala noti mwemwe itatu nyanya noti kenda muonza 5 twende na uminokelelia unania witu kwa ni chao mondi twinene ya yolo wa onogwa muthanga muondane kwaku kilungu hiki teto kwaku ni Offmark mengwatanio na GIZ na hindi na kuya kana undu wasogwe muthanga waku no uwo na yongetha itona kwa ila nundu utambite kusogwe muthanga ula uka unenga mimea ya kuliu ndu isokwata ngetha ila ya ilite nikana ukethia network tananza Timothy biochar nuona utona kuitha usungio ibindani thi kwina mawali kuma nzeve na uithia ngetha tinzio biochar ni tona ututethesha kukwata liu wako yana ni asio ndumwe kulingana na ebinda yubalaje kwina mawenduku o manzeve na o mawenduku asu manzeve tuikwatania na muthanga witu kana otondo te kutumia muthanga nitutumite kwa binda ya saa na tukatumia na fertilizer mithemba mbingi na acid na kitumi ni kiu muthanga ukakwa ukethia muthanga ni wakwa na ni wathea muno kou etha ni wabanda muthanga waku mbemba ikasia mbemba ile yu banda muthanga waku kasia mbembe mwe na isia kabemba kanini kabemba ka utulo nendu kou maanisha muthanga usu ni watheisie lutu pandebyo na nicho ketumi usia kabemba kanini na uisia kaindo kanini kana unasia mbembe ile uisia mbembe mwe kou elata atumia fertilizer o wa biochar netatungia titha tambia kwa mucha muthanga witu titha tatungia muthanga witu lutupa ula wailete waipo tene na ende muthanga uisio kaingi weo na uyethia taima netailete kwata o usiao kana netailete kwata ngetha nzeo Asante. Na hindi serikali litwe itethesia aimi kukwata mbolea ni kana withie ni maima ndio sika na biochar ni mwiyungwala ni osuwa serikali na pengine thandipo nuko na serikali ya ilite kuete biochar ungwala ni osuwa kuolanga thowa wa fertilizer mubango wa serikali kulingana na fertilizer wala serikali kunengane nundu ni mutheesie thoa na we mutheesie thoa wasisia kambuni no ya biochar ketha serikali be unduthika mubango ikeka mubango kethia fertilizer usu ni osa ikekia makumbini mo ni kanoke thia ju etha ni muhimi ni wa ukwata vai kumbini ya serikali kwatho wa munini kana kwatho wa lobikia ni kana ukethia ni tautumia kwa wingi witha windu musio. Asante. Na pengine ni betha na maumu ila muhimi unu kwata fertilizer wa biochar pengine we wa isakwithila imwe ukomanite na maumu nwenda biochar na pengine mathina mayumila bandu ni ase challenge kila kinene muno ni mani ni mbesa na ona muimi nukwenda nukubanda mumea na abanda mumea uyethia nukwenda fertilizer na nundu muthanga ni mutheu muthanga wi nthi uyethia ni lazima atumie fertilizer ni kana aboost mumea wake lakini uyethia mbesa hivyo
na mbesa ndena sio kwa mwishowe muimiu akomana na ngetha nini kana agakomana na ngethela ite utarajia nundu ndane kia kila cha ilite na kitumi cha kulea kweka kinundu uwezo ndena guo kwa serikali yo na mubango musio ukethia muimi no kubikia na inde muno titumia fertilizer ni kana ututethesi withie tatungie muthanga witu ona tena kaukwati kanini no tailete kwitha na ngetha nzio nundu muthanga witu nituseuvitie na fertilizer wa biochar yeah. Asante. Haindi Timothy ni ndatu minukililie pe muimi utuivi kesie kana utuiloele we utona mutabiata muimi pengine we bandu na wende na kuthinika ni muthanga wake ni mwamosie na we na mathina ndo munenga ngethela ya ilite. Ndona kwazia kwa muimi wonthe ula wina meama kwe kanesa kana wina meama kuona matunda masio mundani wake patola wibona kosa atwa ni kana withie ni wabikia fertilizer wo ambayo cha ni kana aseobia muthanga wake ni kana muthanga wake munenge matunda masio yeah. Asante. Na pengine muimi wibando utanama na tono kwata mbolea ba tulilikanie wewe wakwatie ba mbolea hii ya biochar na nibe tono kwate kana kwa laisi tumino kelele ni asia nye ilana ke na tethekie na fertilizer wo na tethekete na go ikumbini ya serikali ya Kithimani NCPB ni asia ni bona tethekie na fertilizer wo lakini alanyo wa fertilizer ndeungua serikali lakini wathiba no newo direction na ende uyonwa mundula mwailete okwatiania kuhusu fertilizer wa biochar yeah. Asante sana Timothy Chuli ndo kandeni wa studio situ na kutuelezea yulua kutumia biochar kana organic fertilizer na kwikaneza na indi tukuendea ibinde sio ndini wa uimi waku na pengine nambo kwa thukia ndo niwende na utumia biochar yake tana yukite wewe uona uimi waku wetha wili hata waende na utumia biochar ndona kwasia kana kulingana na resort ila yuni neve iwe nasio kwa tilibu wambe na atumia biochar ni aseni ngwende ya na kuutumia na dhini wa kuende ya na kuutumia nundu nungwalete ngalama ni na uwe kana ningwitha na uimi munene kupitoka o kiwango kila ni nai nundu na sisia uimi wa fertilizer ongi nunaende na undu ngambe lakini nambe ya utumia fertilizer wa biochar ningwona nuende na kwenda kwitha na improvement ndini wa muundo langu tumia. Asante. Na indi mwethikisia na musiaisia ni wewa usio wa mbolea hii na indi edhiwa nuenda umekwata na mbela wailite ukuna ni noti muonza imwe itano inya ilile inya dhandatu noti 0715 422 460 wako na mbesu na wenda wasia wenda umana yulwa organic fertilizer kana biochar for life wethi wa utona kwelekelwa bala umekwata nondu utona umetumia nondu utona kwa ilia muthanga waku na indi ni utungia muveno ndu waku iliwa wakwatiania na itu kilungu hito chaito kwaku ni ngwatanio ya Ofimark ila ni aseovia ma organic fertilizer kana Organic Fertilizers and Input Manufacturers Association of Kenya ngwatanio na GIZ tuimatungia muvea nondu waku iliwa makwata mba uthini wa kilungu kii na umamivya muimi yulwa undu utona kwa ilia muthanga wake kama ndani kwa kutumia biochar aidia muthanga wako ni kana withie ni wakwa tangetha ila ya ilite nye nitawa Robert Mutuku ni kuendea kutinda nesa tiwanesa inu ni Mutongoi TV.
undu withia wana kiutani ni undu weta evinya no tonye. If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu ma siasa enende meba kubeko maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilebo na matumbula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya